Tātou tāpua I le atua. Ngai e whamanu atu I le ali. Mea uma foi o I tonu ia te au ia whamanu I lona suafa pa ia. Loa ngai e whamanu atu I le ali. Aua foi nei ngalo se me tasi o ana mea lofa. E o tātou te tālo. O e lava o le atua e te tausi ma leo leo mai ia I mātou o lau whanau. E au mai fo iau whamanuianga mo I mātou mai lea o ngā tūpulanga I lea o ngā tūpulanga. E te saili mai fo I le tangata anga sala ma e whaia le whao le tanga o le tangata I lo lavalo whatu noa. Mātou ulu fo le mailo malu malu nei o le tapo inga ma le whane tanga lau whanau. Ai vai ma le ato toi mātou wa nganga pa iaia fio mai. Tau toa lua ina I mātou. Mātou te whai ai le tapua inga, whai mavi inga I ate oe. Oe o le atua, le tamā le alo ma le anganga pa ia. Amene. Tātou vi le atua le pese se lau sifuru.
Pasal nei wa atofaina mo le whaatinoina o le sakarameta o le baptisonga. Tātou te talia ai, me alofa tangata le atua o foina mai tono o mawhitanga whaurunga li. Ma whanau foi o leo a fo ai mai le atua i tono o lana e kalesia. E vea i tātou o mātua, ma le kalesia e atiae, ma whawhailele, ia ola o whanau, ma me alofa tangata o foina mai le atua mo i tātou. Ina ia tusa la latou savali, ma le fina ngalo le atua. O le wha moe leo le sakarameta o le baptisonga mo i tātou. Ia mai o tausanga umalava i le asosale nei o le uruai asosao o ke topa. Tātou te whaatino i nai e le tātou sakarameta o le baptisonga. Nei tausanga e toa ono whanau. Foi na mai le atua i le tātou au rotu ma le kalesia ma mawhitanga whaurunga li. Ma ua uma foi ona talia ina aloa ia ele kalesia i lana filifilinga i le sātaluai. Ia suafa o whanau nei wa tuina mai e o latou mātua ina ia baptiso ina i le nei sā. Le lau tātou o mai whātasi ai tātou te whaatino ina le baptisonga. Tātou rol talai ina o atu mātua e vatua latou whanau ia Yesu ina ia whamanuia e le tātou ali ia ai vavao e ona so e ona fitalai leo Yesu a oane i vavao ina ia tamaiti ai tu mai tamaiti e o mai a teau. Vai whapei lātou o i le mālo le atua. O se whātusa tā ua leo whātusa i nai e Yesu le mea alofa o whanau o tuina mai mo i tātou o mātua ma le kalesia. O na whātusa ina i lātou e pei lātou o i le mālo le atua. Ia ma le anganga foi lea wala i ona tātou o mai. Ina ia talia aloa ia me alofa tangata u foi na mai e le atua. Ia e ala i mawhitanga whaurunga li. Ma tono le tātou e kalesia. Ao le awa noa foi lea tātou te tau tino ai lumo le atua. E ngata ina tau tino mātua e whapena foi le kalesia. Ona o tātou tiute te tau ona whai. Ina ia whawhai lele, matapena, alo ma whanau o tuina mai. Ina ia tusala latu savali, male fina ngalo le atua. Ngā luenga lea tātou o tuina mai e le atua tātou te whaia. E lau te wala au tuai mātua o whanau o tuina mai, mo le baptisonga nei tai au se u tau rai, mo le tātou tau tinonga. Pe tau te tau tino atu eo le au tau whawhai lele ina, matapena ina, maoao ina, nei whanau atu ina mai e le atua i ate au tau ina ia tusala latu savali male fina ngalo le atua. A whai o lea i au tau whapea mai, ma tau te tau tino ina atu. He tu rai tātou kalesia, au te whesilia te whoi tātou e kalesia, pe tau te tau tino atu eo le a vea i tātou, o le tino keriso malana e kalesia, o le a tātou whawhai lele ina maoao nei whanau, ina ia tusala latu savali, male fina ngalo le atua, a whai o lea, e au tau whapea mai, ma tau te tau tino ina atu. E o tātou tālo. Mātou tutulai o luma o mātua malau e kalesia. Mātou te talia ai ma le nganga whawhetai mea alofa tangata ua e foi na mai mo i mātou.
Mātou te talia ina e foi o mātou tiute ma o mātou whaiva. O lo mātou ola wala wina. Ina ia vea i mātou te atiae ma whawhai lele o langa o mātou whanau. Ina ia sāwa vali lātou e tusa ma lo whina ma ia vea i lātou o ni mea whai ngaluenga i o ao i le lumanai. O au mātou te talo e ala ia Yesu Keriso le li mal faola. Amene. Alala i lalo whakatai. O Rolex J. Harlan Mapui le sua. Rolex J. Harlan Mapui le sua. Harlan Mapui le sua. O te papati soti a te oire sua pā, ma le atali, ma le nganga pa ia. Ia whapupula atu e le li, ono fofonga i lunga i a te oe. Ia whamanui atu le li i a te oe. Ma ia fōa i atu e le li i a te oe, lona file mū. Charo Semitone. Charo Semitone o te papti soatu i a te oile suafol ta maa, ma le atali, ma le nganga pa ia. Ia whapupula atu e le li o na fonga i a te oe. Ia whamanui atu le tua i a te oe. Ma ia fōa i atu e le li i a te oe. Lona file mū. Tūlanga lua misa. Tūlanga lua misa o te baptisa ati a te oe soafol te mā, ma le atali, ma le nganga pa ia. Ia whapupula atu e le li o na fonga i a te oe. Ia whamanui atu le li i a te oe. Ma ia fōai atu e le li i a te oe lona file mo. Daniel Le Malie. Tula Daniel. Samai rai. Daniel Le Malie. O te papatiso atu i a te oere suafol ta mā, ma le atali, ma le nganga pa ia. Ia whapupula atu e le li on fonga i a te oe. Ia whamanui atu le atua i a te oe. Ma ia whawa i atu e le li i a te oe, lona file mū. Gloria Sidiala Le Malie. Gloria Le Malie
au te papatiso ti ati o le suafal tama ma le atali ma le agaga paia ia faapupula atu e le ali ona fofoga iā te oe ia faamanuia atu le atua iā te oe ma ia foaʻi atu e le ali iā te oe lona filemu Joy fai masasa fai lelei le malie. Joy fai masasa fai lelei le malie o te papatiso ti a te oe sua foltama ma le atali ma le agaga paia faapupula atu e le ali ona fofoga iā te oe ia faamanuia atu le atua iā te oe ma ia foaʻi atu e le ali iā te oe lona filemu Heu tātou tālo. Mai anei ona o mātou whātau nuina, ma o mātou whaia la mātou tau tinonga i o luma i le nei tae au. Tusa ma o mātou tiute, mātou te atia e ai, ma whawhailele ai o langa o mātou whanau. O tofi ua e tuina mai moi mātou malau e kalesia. Nei atia e o lātou o langa. Ma whawhai lele i lātou. I le tino le mawhau ma le ngāna. Whao ngā ina ai i lātou e lau fio i le numana. In whi au mani ngā luenga i te whina ngaloai. Au mātou tālo ia e whesosoani mai i mātua. Whesosoani mai fo ia i mātou o lau e kalesia. Mātou te whai ai ma le whamaoni o mātou tiute. Ia whai ma vi inga ia te oe. Au au mātou tālo e alai lo suafa i e suleli i mal whaola. Amene. Se o tātou whai tautus paia. Tusi filio mo mai le tusi o ngā luenga le o apostolo. Ngā luenga i lon tau mo mua, tātou te whaitau whiau wai, mai whaiu mo mua e whangata mai whaiu po e sifun maltas. Ngā luenga i lon tau mo mua, whaiu mo mua e whangata mai le whaiu po e sifun maltas. Te o whiloe na o tu sia le urua i tala i mea u malawa na a mata o na whaia i Iesu ma o atu. O ma vaelo na ti ngā, o na ia whaelo atu ai lea o ia e ia lava i a te ilatou, ua toe so i fua mai. Ua whamaonia i whailonga e tele, e whaanga furu pō wa i loai o ia i lātou, mana wheta lai atu i mea ale mālo le atua. Wana papatiso lava Ioane i le vai. A outou e papatiso ina outou le anganga pa ia. E le tele ni aso e vai.
Aua whetalai atu o ia ia te lātou, e le tusono au tō i loa o na pō, ma ona tau sanga, ua tua il tamā, i lana lava pule. Whetalai atu ia mea o na sitia lea o ia. O lātou o vāvai atu, wa vea foi o ia i le ao na i o lātou luma. O la fai mai, te o tātou fai tau whātasi, fai upusu tasi. O la fai mai, Nā le mea tau te tutu ai ma wāwai le langi. Iesu le nā, wāwei nāe, nā ia te utou i le langi. Whāpea ona toi a fio mai o ia. Pei ono nā fio atu i le langi na utou wāwai ai. Whāmanuia mai le nganga o le atua i le o tātou whaitau ma whalongolongo ia nā fionga. Tu mau ati a te ia lona lava vi inga nei se iau i le whāwau. Whāwau lava. Amene. Se lau le mas fumal fitu le inga o le atua tātou toi pese ai.
mātou te tālo. Pa ia e pa ia lava lau a fio le atua o le na whaia le langi, ma le lalo langi, ma meo tumu ai. Ma mau lunga le mea te fio ai. A ua mātou whātua tua ola, ua e loto i le mea nei. A wao lau a fio na e whetalai o le mea iai le toa lua po le toa tolu i lo suafa e iai whātasi ma oe. Poto mai lau whanau. O mai lau e kalesia o itu tino lo tino keriso o le nganga o le vi inga ma le whane tanga mātou te whafoi lau a fio. Ona o lo alofa ma lo maoni. A wasa ta ape ma salalau i mātou le vai aso ma vai. Sa ulu fafo ma ulu fale. Sa feta lolo ai mātou tiu te mawhaiva ma ngaruenga. A leola to tofi mai a lau a fio mātou te au nai i a te oe. E le ngata o tonu o a inga o fe au ma ngaruenga whale malo whale company. E wha pewhoi o mātou tiu te whale karesia. A leoa mapu mai mātou mai whaiva ma tiu te o le vai aso. Se i whafoi la mātou vi inga ma le whane tanga i a te oe o lo mātou atua. Ono loa lofa ua tele na ua ia i mātou. Wa e whasoa leola, ma e whasoa mai lo mātou malosi. Ua e whasoa au to mau a inga, ua mātou tāngo lima ma whao ngā. Ua mātou fia ma oli. Ua mātou mawhtanga i tono a inga ma ngā luenga ma lau e kalesia. Mātou tali tonu lava i le ono so mātou poto ma so mātou malosi. Ai ono lea lofa ua tele na wao oelo mātou atua ia i mātou. Mātou whaftai ono le iloa ma le poto ma le malama ma le atamai ua e whaso mai o tā leni ma tiu te mawhaiva. Ma whai ai ono mātou ngālu lue o ni mea whai ngāluenga i o ao. Mātou te tau tua ina lofina ngalo. Mātou whaftai ono lau e kalesia ua avea mano whoanga o le ola whatua tua, ma le ola tau tua o tangata. I lau a fio ono lofina ngalo lofa mai moi mātou. Tofu i mātou ma wala wina, tofu i mātou ma tiu te ma whaiva. Mātou te whawhetai ono ua e letu lafo ina i mātou. Ua e whamanuia mai, ma e awai mai i o mātou whaiva ma o mātou wala wina. Mātou whaftai o no au a fionga ua e whetalai mai, ma o mai, e whai masulu i o mātou vai, a se malama i o mātou wala. Ao, ma o ai, ma whatonu ai mātou, ina i o mātou sawa vali e tusa malufi na ngalo. Mātou whaftai ono o le whatasi mai peo lua nganga pa ia moi mātou. O aua e tau tino ina mai. Le aua i mai o lau a fio e ala i lua nganga pa ia moi mātou. Ao ina tau teva la mātou sa vali e te whatonuala. Ao fo ina le mautonu i mātou. O e lava e te whatonu mai i mātou. Mātou whawhetai lo mātou atua ono lo letu lafo ina mai o i mātou. Whawhetai ono le whautanga ala ia Yesu Keriso lo walo lo mātou li whaola. O lona maliu, ma lona toe soi fua manu malo. O au mai ai mātou le mauti noa. O mātou ola i le mau mauina i meo le lolu langi nei. A ola ua e whapa ia ina. Ona ole maliu mal toi soifua manu malo o Yesu Keriso lo mātou li whaola. Tu mau ia te o le vi inga le whamanu ma le whanetanga e o lava i le whavavau. Mātou whātou ese i o mātou se manga sala ma vai inga o tele na wā. Wā o tofu lava le tangata ia ma ona whale tonu. O mātou ele lea ma o mātou palapala
ua e silafia uma lo matou atua matou o atu iā te oe se ie whamangalo mai i matou ka mangalo i matou taitoa tasi ua o tofu lava le tangata ia maona whale tolu ka mangalo matou a inga ma matou whanau ka mangalo lau e kalesia ma lo matou ola moni mau mo lau a fia o wa ua le ato toa i matou iā te oe le tamae ia e whamangalo mai i matou. A vea le maliu o Iesu Keriso ma le tongi o laina i matou i lou lava alofa tunoa whamangalo ai i matou o lau whanau. Matou tatalo tu ina atu lau kalesia nei i o luma te i e whamanuia mai. Whamanuia lo matou ola moli mau mo oe e ala i lau kalesia. Whamanuia matou tiute ma whaiva ma o matou vala wina. Whamanuia ala ese matou te moli mawai mai tu ese ua whaatino i nai lo matou ola ngalulue matou tatalo ia e whamanuia mai. Whamanuia o matou tamama o matou tina matutua o e ua pula la ngoto le soifua. Whata o tolia i tono a inga po mauta ngasi. Po mauta foi o tangata matutua. Matou talo mo au whamanuianga. Matou talo mo i tu tino ese o lau kalesia. Ma la matou moli mau o lo whaatino ai le tu tino ma le tu tino. Ona o le matou talito nunga ia te oe malo finangalo. Ia e whamanuia mai. Matou talo mo le vai aso ma le anga i atu o matou whanau. Mo lo lato waso sa o whanau. Se i moli mau a matou whanau. Te ia veo lato wola o ni ola e moli mauina ai oe malo olofa malo wangale lei mai mo i matou. Matou talo o lato tapen penanga uma ia e whamana ina. Mo moli ai lau fe au malo finangalo. A e whalongolongo o tangata. Matou talo mo tapenanga matua. Tapenanga leaunga sa. Tapenanga whanau. Ia e whamanuia mai mo i matou. Se taimi matou whalongolongo i lo whetalai mai mo i matou le nei aso. Ia sa tala la matou whalongo. Matou te langona ai lo whetalai mai. A vea i pea ua fionga e whai masulu i o matou vai masa malamalama i o matou wala. O ia matou talo. O te talo lele oa e lele oa lava i lau whafafonga. Whai alo finangalo ai le o matou loto o wau matou talo mala au. Ala ia Iesu Keriso le ali mal faola. Amen. Se lau valsful pese tātou te pese ai.
Te lena ua u whamanuianga o lo e whasafua ina mai mo lo matou ola. Mea alofa o le tino, mea alofa o le mafaufau, mea alofa whaleanganga. A o matou toi ofo inatu nei tupe. O fua le soi fua ngā lulue ma le ola tautua o tangata. A o whamanuianga fo ua e au maia i o matou lima e ati ai o matou a inga ma lautala li lei. A o matou toi ofo inatu oni a matou taulanga mo lau a fio ma lautala li lei whapa ia mai. Ai ao mai pēi matou ina i o matou loona foa i atu mo oe malovi inga. Ono lo swafa Yesu. Amen. Heo tātou tatalo. Ia maalia upolo ngutu ma mawhauwhaunga o mātou loto i lau whawhawhaunga lo mātou atua o lo mātou papa malena te tongi ola ina i mātou. Amen. Ia whaunga ina le whaiupo e valu. O le tusi sa tātou whaitauina mai le tusi o ngā ruenga le au apostolo. Lona mtāu mua o le whaiupo e valu. Ai peitai o le a maua o tau le mana. Pe a fio i fo le nganga pa ia i lunga i a te o tau. E whaifoi o tau ma mōli mau i a te au i Yerusalema, ma i Utaia, ma Samaria. E o lava i tulu inga o le lalolangi. Ai peitai o le a maua e o tau le mana. Pe a fio i fo le nganga pa ia i lunga i a te o tau. E whaifoi o tau ma mōli mau i a te au i Yerusalema, ma i Utaia, ma Samaria e o lava i tulu inga o le lalolangi. E le manatu ao le tuswhaita waso. A le kalesia o lo whapea ia lona whaupunga whale tusi o le mata upu tau le tuspaia. Whale tusi o mata upu tau le tuspaia. Mai o lo whatatau le whaupunga lea i le tuspaia maona tusi ese. Awal tuspa ia e le na se tala e tasi. A tustusinga ese mai lewa aenga, ma lewa aenga o le ngā solonga o le soifua whatua tua o tangata maua tū whatasi ia nei tusi uma. Maua mawhai o na vea ai le tuspa ia o le tusi uma. Mawhai o na whao ngā ina e kalesia kerisiano. E whaai loa ai lo latu talitonunga i lea tua malona fina ngalo. Tuspa ia la, e peise whale tusi. E mawai tusi o le talawhasolo pito o Israelu, e mawai tusi o tala o nofo i ngā tupu ma tupu o le malo Israelu, le malo Utah ma le malo Israelu. O lo iei tusi o ngā ruenga le au perfeta mai a Eskielu, mai Jeremia, mai Isaia, mai o lavai perfeta laiti. O lo iei tusi o Salamo, o tusi o le atamai, tusi e taua o le whaperetania o le wisdom literature. O lo iei foi tusi o le whenga inga fau o mōli maua ale au apostolo e winga ia Yesu Keriso e ia tusi o Mateo, Mareko, Luka, ma Ioane. O lo iei foi a tusi o lo whamatala ai tala o le ngā solongo ngā ruenga le au apostolo ina ua matala lato ngā ruenga i le ngata i tono Yerusalema le whaasolo i whafo atu o Yerusalema. O lo iei foi tusi o lo ave
e le pe ona tusia e Paulo ona tusia nga I le kalesia ma le kalesia e pe e kalesia I Roma ma le kalesia I Korinito ma le kalesia I Galatia ma le kalesia I Efeso a ola ina tilo I le me taua o le tuspa ia e leo se tusi o se tala I se me se tas le lai ona wha upu ia le mata upu lea po le mnatu au tu lea le whale tusi o mata upu le tuspa ia ona ole tuspa ia e peise whale tusi al vai aso nei o lo au mai ai le manatu ao e whaapea o whamatalanga o le upu whamatalanga ua wha Samoa ina ia le upu whaperitania o le narrative. O le narrative, e tusa o le whamatala ina atu e se tangata o se mea na tupu. Po se mea o ia fia whamatala ina I se tangata. O le mela le tau o le narrative, a whai o se mea na tupu I lo wa inga o lo fia whamatala ina atu I se tangata o le mea na e tau o le narrative, mea na tau o le storytelling, ia po le whamatala ina o se mea o tupu. Ma sani la tātou o tangata Samoa le mele o le narrative, po le whainga o whamatalanga. Ma sani e tel tātou o le whama ao ina mafuta tangata o le mea lea e tupu o le whamatala e leo lona ainga whamatala ia lana whanau ia whamatala ia la mafutanga whaurungali ia mani misa mani whale tonu o le tupu. Me ia ta o narratives. Whai upula es futasian tātou whaitawina I le tai au nei. O lo whamatala ai ia le whamatalanga o lo whai e le tustala o le tusio ngā ruenga le o apostolo. O lo ave I le tangata I ngoi a Teofilo. E a matai lava ia le whai upu. Teofilo e. Na o tu sia le urua I tala I mea umalava na a mata o na whaia e Yesu ma o atu. O le whai upu mua lava lea o le tusi o ngā ruenga le o apostolo. O lo a mata I le ngol tangata. O lo ave I le tusi. Ma o le tangata lea o lo ave I le tusi. O lo na ingoa o Teofilo. Dea la o lo whaie le tangata na tu sia le tusi o ngā ruenga. Lana whamatalanga e ave I a Teofilo. Ia matatala I lo leo le tusi atoa leo ngā ruenga. Lea lai whamatala I. O Teofilo leana o mua I tusia le tusi e whamatala I le soifuanga atoa Yesu Keriso. Mai la vailona whanau mai se o atu ilona maliu. Malona toa soifua manu malo. Malona avea e ina I le langi. Upu ia o lo a mata I le tala. Ma o leana tātou whaitauina mai mai whai upo e sfurmaltasi. O le vaenga la lea, o le tusi, le amatanga o le tusi o ngaruenga. Lea o lo tau mawhai ai a le tusi tala. E mo moli lana whamatalanga I a Teofilo. Ina ia nei loa le soifuanga o Yesu Keriso. El tel tonunga le tangata ingoia a Teofilo e pea steitai o le malo Roma. O lo iei whaistel tonunga, o le tangata lea na ia tusia le tusi o ngaruenga. O le tangata e suafa ia Luka. Mai o Luka lea na ia tusia le tusi o le evangalia Luka. O le tusi la lea e tala noa ai ia le tusi tala o le tusi o ngaruenga ma whaapea mai na o tusia le urua I tala I mea umalava na a mata o na whaia Yesu ma o au atu o lo whata tau I le tusi o evangalia Luka. Nea laua umantu sia le tusi evangalia Luka ma whamatala Yesu Keriso mai le vaaya Luka. Ia lea laua na whamatala ina loa I a Teofilo. O le tangata voi lea na ave I le tusi lea o le evangalia Luka. O Teofilo voi. Ia o le tusi lona lua la lea. Lea ua toe ave foi I a Teofilo. Ta ua la tatou malama I le mea tau o le sio manga o le tusi.
e on tātou se e tua i lolea i le aonga mō tātou. Le lau wa whamatala atu nei, le tala winga ia Yesu Keriso o lo whamatala ina i le tusi o le evangelia Luka. Ia male whenga iai o Yesu maona so. Male tu whesili o so ia Yesu. Po lea ua o i le vaitau e o mai ele malo le atua i le ia Jerusalema. Lea lai tali Yesu e le ai. O lea o le a papatiso ina o tau e le nganga pa ia. Lea lai au fia ili whai upu le valu lea ua vea matua. Ae peitai. O le a maua e o tau le mana. Pe a fio ifo le nganga pa ia i lunga ia te o tau e whai foi o tau ma moli mau ia te au Jerusalema ma Samaria e o lava i turu inga o le lalolangi. O manatu e tātia le tele o le whamatalanga a Luka le whai a Teofilo. O manatu e a ngai ni awa onga mō tātou i le whai upu lea le ua vea matua ai peitai o le a maua e o tau le mana. Pe a fio ifo le nganga pa ia i lunga ia te o tau. Whai foi o tau ma mōli mau ia te au Jerusalema i Teia Samaria e o lava i tulu inga o le larolangi. Whani mea tā ua o te whia tā ua le launga le tai au nei. E whe so ta i aile whitalainga lea Yesu. Leo lo wha matala e Luka i a Teofilo. Ma tātou tangata Kerisiano i le nei vai tau. Mua. E papa tiso ina i tātou i le anganga pa ia. Papa tiso ina i tātou i le nganga wha ia. Mai whitalainga Yesu il whai upo e lima o tusi ian tātou whaitau ina a o tau e papa tiso ina o tau i le nganga pa ia. O le so onga leo le whitalainga Yesu e whapea o le baptisonga i Ioane o le baptisonga i le vai. A o tau papa tiso ina o tau le nganga pa ia. Ole se senga ia o mea o lo whamanuia mai e ile atua mō tātou. Baptisonga i le vai, ma le baptisonga i le nganga pa ia. A o lo whamatala ina e Luka i le mataupu e lua o le tusi leo ngā luenga. Le whaatino ina e le atua o le baptisonga lea. Tātou malmama le tala o Pentekoso. Ina o poto uma ia so o i le aso Pentekoso i le mea tasi, ma le loto e tasi, ma le nganga e tasi o na fio ifo leo le nganga o le atua ua pei o ni alo yafi. Ma ua nofo i lunga o le au so, o na lato tau tala mai ai lea inga ngana ese. O le baptisonga leo lo tā ua e Luka. Mai o le baptisonga lea o lea ua whaatino i nai e lea tua ia le baptisonga i lea nganga mo leo so a o le whaia ia le lato ngā luenga o leo ese mai Jerusalema o al fina ngalo leo Yesu mo i lato tau te leo ese atu foi mai Jerusalema se ia fio ifo lea nganga o lea tua i lunga ia tau ma papatiso ina o tau, le laua whamatala e Luka, i le mataupu e lua o le tusi o ngā luenga. Le fio ifo le nganga pa ia lea. O le papatisonga, o le whatinonga lea, o le whamama ina o le tangata o le winga moni o le upu papatiso, baptiso, i le ngangana e leni, o le whaatofu ina o le tangata i tono le vai, ma le toe whaea ane o le tangata. O le whaatinonga la lea o le whaatofu, ma le toe whaea e o le tangata, o le whailonga lea o le whamamaina, renewing, o le tangata. Mai o lo whao ngā ina la le upu lea o le baptisonga, i le mawhauwhaunga lea o le whamamaina, purifying o le tangata.
e whaamatala ai ia le winga lea o le patisonga i le nganga o le atua ma le nganga pa ia. Lea foi nā lai o na whetalai e sui o na so i le tusi o Mateio. Ia outou o atu e whainu o malawa maso ma i baptiso atu i ai la tau soa whaltamā ma le alo ma le nganga pa ia. Ma o le patisonga la lea o leo lo whaatino ina e tātou. Pei foi la on tātou whaatino ina e o le patisonga o whanau ina nei tae au. Mai o le patisonga leo whanau. E leo a ngai i whanau i o le whamoe moe, a lo a ngai i mātua. E na ia langona e mātua le tāua o le mea lofa le atua o foa i mai ai tātou. Pape nā malana e kalesia. Ma tātou ngā lulua e a tia e mawhawhailele le so i fua o le tama ma le teine leo a foa i mai e le atua o le tofi. E na ia vea i lātou o ni mea whai ngā luenga e mōli mauina le atua i le lumanani. Melo na lua o loa o ao mai ri whai upu. Tātou te maua le mana. Tātou te maua le mana. O le mana, o le mālosi lea mai lea nganga o le atua. E whata mau ai ngai ina ai le tātou mōli mau. O le mana, o le mālosi mai lea nganga o le atua. E whata mau ai ngai nai le tātou mau, ma le tātou mōli mau. E le ono i tātou e alai o na alu le whiau. E le ono se mālosi o se leo le whaiwhiau. Ia po si tangata fola e alai o na ona o le mana o le atua o lo o iai whaatasi i le momoli ina o le whiau e alai o na pai le whiau. I loto maanganga o tangata. E leo si tātou mōli mau. Ai o le mōli mau mai le nganga o le atua. Hei mi umalawa e la unga ina ai le upo le atua. E leo se la unga le whaiwhi au. A le la unga ua musu ina e le mana o le nganga o le atua. E tau ona momoli. O le la unga o le upo o le atua o lo momoli. E leo se la unga le whaiwhi au. E leo se awa onga mai tuspa ia, ona o le tangata o lo whaia le awa onga, ai ona o le mana o le nganga o le atua, e ala ai ona tamau a inga le whiau o lo tau momoli, o le mele tau o le mana, o le malosi lea, malosi whale nganga, mai le nganga o le atua, e te tau ona momoli ai le whiau. Mariftalai ngā Yesu i ona so, o te iate o tōwhoi, i aso o malawa, e o lava i le ngāta anga o le larolangi, o le mana lea, o le le tātou wō, ma le tātou mōli mau, ma le tātou whamatala ina o le whinangalo o le atua, ona o le mauti noa le wau mai e Yesu keriso mo i tātou, e iai foi o ia whaatasi mai tātou i aso uma. E o lavai le ngāta anga o le rolangi. That's the power. That's the mana. E ala ai ona tatau ona momoli le. E ale whiau ma le ngāruenga lea mo i tātou. Haonga lona tolu o lo maua i le whaiupu lea sa wa vea matua. O tātou o mōli mauola, we are the evidences. O tātou o mōli mauola. E tupule mōli mau e winga i le atua. Ona o tātou maauala o lo whai loa ai e tātou le atua. O lo whai u le tusi o Mateio le whitalenga Yesu e whapea ua tuina mai ia tau le pule umalawa i le langi ma le lalolangi o le nei ia outo o atu e whai nu umalawa ma so.
o le sota inga leo le me tau o le aveo tātou ma moli mauola. E le ona ua e fia moli mau. Ai ona o le pule leo wa au mai e le atua e ala ia Yesu Keriso ia te oe e te moli mauai. Tu ina mai a tau le pule umalava i le langi ma le lalolangi o le nei. E o tō atu e whai nu umalava maso. Na ala ona mawhai ona o. Ia le au so e whai mamoli mau. Ona o le pule leo wa tu ina atu ia i lātou. E Yesu Keriso. E o ai. Pape nā foi tātou. Ta ua loa tātou o tangata kerisiano. Olo na winga o laua iai le pule lea. Le authority le wau mai. Tātou te moli mau ai. Ele ngata lai na moli mau i upu ma whamatalanga, ma launga, ma le malamalama i le upu le atua ma le tuspaia. Ai o ambionga e whai e tātou. Whai e le ambio ai le tangata ina muli a Yesu Keriso malona finangalo. Ia ua matua mau ala le mele ala iona pisa tangata. Le vole na la yon te lirfte na inga Yesu ma le au fariseio ma le au tusi upu. Ona le au fariseio ma le au tusi upu. E nao na wha leo i la tau tu la fono a le atua ai o lo la tau wha tino ina o matua vala. E ia le se senga o se sae ma sifo. Se senga o le langi ma le loro langi. Le se senga o mea ia. Ma le winga leo le mea tau o le mori mawola. To be a living evidence of the life of God in us. A le atangia le atua. Ma le atangia le finangalo Yesu Keriso i lo wola ma lo wola. Mau lava le mea la eona tau tātou kerisiano. Awai le ta ua tātou o kerisiano ono se whaalupenga. Ta ua tātou o kerisiano ono tātou talia Yesu Keriso e avea ma o tātou whaola. Mele tau o le mori mauola. E anu whetalai e Yesu i ona so i o tau muli mai a tau te whaia o tau ma whaiva i tangata. O le mori mau lea wha tangata kerisiano. Ia vaai le tangata i a te oe, o le tangata kerisiano i au tala, ma au ambionga, o mawhauwhaunga, o mea te wha tino ina, ma la ngona ai le tangata, e se ala le tangata lea, o loo iailo na whatu o tuanga i lea tua, e ala ai o na wha pea, o na mawhauwhaunga, ma na wha mtalanga, o la na ambio, ma mea na te whaia, mea na eta o le moli mauola. Te winga leo le finangalo i Yesu na ave i ona so. Whaifo i o tau ma moli mau i a tau. Yerusalema ma Yuteia ma Samaria e o lava i tulu inga o le laulang. It's how we show evidence. It's how we present God in our lives. E leo se mea vole whātai alunga le vea ma tangata kerisiano. It's what you show, it's what you say, it's how you demonstrate God's life in you. It's how Jesus Christ is seen i a tātou. Mele tau le vea ma so. Mele vea ma e tau ai le mawhauwhaunga leo tātou o so o Yesu Keriso. Le ala in tau o tātou o kerisiano. Ono tangata o lo tau a vea le suafa o Yesu Keriso e whai loa ai e tātou lou whātua tuanga moni le atua. Nea lai whai ai e Yesu lana polo inga lea i ona so e vea fo i o tau moli mau i a tau. Tono Yerusalema ma Yuteia ma Samaria e o lava i tulu inga o le lalolangi. Onga lona wha e o le moli mau o le tala le lei a Yesu Keriso i tulu inga o le lalolangi. Meno le upulea Yesu le ana whai ona so.
Ao ni tala noa tātou i le melea, i le whaupunga lea o tulu inga o le larangi. O lo tātou tala noa i no foanga. O lo tātou tala noa i o onga. O le mea i te tau na o iai. Where it should reach. Ne ngata lao te tono i Yerusalema o le mea na amata mai ai le tala le lei ma le mea na maliu ai Yesu, ma toi tu ai Yesu. Ai whapea foi tono i utaia o tangata i utaia. Whapea na foi ma Samaria o le laumua le o Israelu, i Samaria. O le lai tala noa le whai upu lea. I o onga e te tau o na o iai e le tala le lei a Yesu Keriso e te tau o na o i tulu inga o le larangi. Oina manatu mai ilo i le afe valu se lau tōru sifuru wa o le tala le lei le sa a feta lai ma polo a Yesu i o na so i to tono i Yerusalema o aina ilu talo le afe valu se lau tōru sifuru ua o le tala le leilea i lau ele o Samoa. Whoever thought that in the history o le tala le lei o le afe valu se lau tolu sifuru e o ai ia le tala inga lea i lea tulu inga o le larolangi e ta ua o Samoa. O ai lona poto ma lona malama. O ai foi lona tamai e mawhai ona na iloa a meo le meleo le a tupu i le tausanga e afe valu se lau tōru sifuru. Talu ona uma ona whetalai Yesu i le whetalainga lea. Whai foi o tō mamoli mau i a tau i Samaria a Yerusalema ma Iutea o Samaria. E o lava i turu inga o le laulangi. Hei masesi na iaiso na manatu. Nei foi masesi e iaiso na talia ma sona poto ma sona tamai. Na te iloa i pe whawheo na o. Whawheo na o le tala le lei mai Yerusalema e o mai i Samoa. Nei masesi na iaiso na talito nunga ma sana wa aima mao e whapea. This is how it's going to happen. This is when it's going to happen. This is who is going to make it happen. Nei mase loa whapena. Lea lana tau nuu lava ia le finangalo lea malpolo inga lea Yesu. E o i tulu inga o le laulangi. Teimeneo o le tala le lei whakerisiano wa o ina so ai le laulangi uma. Manga ngana uma, mai tua ai ngā tangata ese uma o lo momoli ai ia le tala le lei mai lea o ngā tupulanga. I lea o ngā tupulanga. I lea whalili unga o le tuspaia. I lea whalili unga o le tuspaia. I lea ngana, ma lea nganu o lo momoli ai le tala le lei. E le laua tātou o ai nei whaleseu. Ma tātou saai ma o malie. I o tātou fo iau ngā tūpulanga. Ina ua tau nūli fina ngalo lea o lea tua. E a veo tau mamoli mau i a tau. Yerusalema ma Iutea ma Samaria e o lava i turu inga o le laulangi. O tātou o moli mau wola o le wheau lea ma le tala lei lea. Tātou fōi e whaaua uina le mamoli ina o le tala le leilea. Ia, ai a mata mai lava i tono loto i whale o le tangata ia, malona a inga, malana whanau, le mamoli ina o le tala le lei. E te le tau walu e seisi atu nu e a veai oe ma misionare a mea e ma whai e o na a vea oe ma tangata e a vea ma so. Moli maule nei tae au, ma le talitonunga o mātua o mawhai ona manatu o le mea te tau lea e tau ona whai e mātou whanau ina ia o ina i lātou e tusa ma le finangalo lea tua. E a mata mai ai loto i whale lea. Ma le mea o lo whasino ala ai e leisi au ngā tūpulanga, leisi au ngā tūpulanga. E le whaialo e leisi au ngā tūpulanga
le momoli ina o le tala le leio le atua ina ia oi turu inga o le lalangi. Ona le o lo lea. E le whaia loa e leisia o ngā tūpulanga, ma le whaia e leisia tunu, ma le whaia e isi tangata o lau a whalongo longo e le fina ngalo le atua, ae le whaia. Oi, nā laia lai ona whaima tua oi, whaima pāpupuni o le alu. Whaie tātou te whaatino ina pēa. Ia winga whakerisiano mai lava i loto i whale o ainga, whai ngau lotu, ma le whai tauina o tūspaia i tono ainga, mātua, ma whanau, ma awa tātou whanau, e alu ale tala lei, e le nofol tala lei. Le anga o leo a whetalai e su, i le momoli ina e momoli ai e le tala lei, mai le tasi au ngā tūpulanga, i le tasi au ngā tūpulanga, mai le tasi no whaanga se i o lava i turu inga o le lolangi, e momoli e tangata ua uma o na baptiso ina i le nganga o le atua. E momoli e tangata ua wha mana ina e le atua la lato upo e momoli ai e alona whina ngalo mai le tasi au ngā tūpulanga e le tasi au ngā tūpulanga. Tiu te leo tātou, aisia leanga u wha tonu tātou e Jesu e whai. Uman wha tonu e Jesu tātou, e vea tātou mamoli mau ia te ia. E le ngata i o tātou a inga, ai whapena fo i tātou ngā luenga, mea o tātou iai, o tātou waonga, e mo moli pēr i tātou tātou nunga ia Jesu Keriso. O ia o le ali whaola, o ia nā fio mai, e nā te au maia le whao le tanga o le mālo le atua. O le baptisonga, o le tātou stai lea i whinangalo le atua i outou atu a whainu o malawa maso o baptiso atu i ai lātou li suafa le tamām le alo ma le nganga pa ia. O le whamanatunga o le tātou stai foi lea i ai Jesu Keriso. Nea na whetalai i outou whaia le nei mea ma whamanatunga i a tau. Ia so umatou te ai, ia so umatou te wheinu ai. Whaawau lava lai tātou. Ia le tala le lei o le whao le tanga e ala ia Jesu Keriso. I lea vai tau ma lea vai tau. E o tātou te tālu. Mātou whalongo longo i lau whina ngalo ma lau polo inga moi mātou e veai mātou e whaima o so. E veai mātou e whaima mōli mau. E veai mātou e whaima waa maipu o lau whina ngalo i so se au ngā tūpulanga. Ma so se no whanga ina ia momoli pea lau tala le lei o le whao le tanga se ia o lava i turu inga uma o le laurangi. Mātou whaafitai mo lau wha manatu mai, ma lau whao ngā ino i mātou o ni mea whai ngā luenga i momoli ai lau tala lei. Wha malosi au mai mo i mātou ina i o mātou loa na wha tino, e o mātou loa na whai, e na ia vea ma vi inga i lau a fio no lo lova swafa Jesu. Amen. Tātou tālo. Mātou wangaia nei le lao ai o whaai longa o lou maliu. O le tōngi o laina o le tangatanga sala ma le tāuranga osi. Nena ia whaatino i nai le alofa tū no lau a fio moi mātou. Ma lou sa ili mai moi mātou. Nena ia le mau mauina o mātou ola. O e whaatonu foi mātou na ia o mātou whaia ma whamanatunga i atu o e aso uma mātou te ai ma whainu ai. Awe mailo o nganga
Ina ia mātou langona ina le tā ua o lo fina ngalo mo i mātou. Ka vea i pēa i mātou tangata e mōri mauola mo la ua fio no lo suafa Iesu. Amene. Pōna whaalata ina aile lio Iesu. Na ia si tia i o lato luma le a reto ina wa umao na whawhetai ma whetala i atu. O lo tino le neu tofi e whai masui o tau. I o tau whaial nei mea ma whamanatunga i a tau i a so umatou te ai ai. Umao na o lato ai o na ia si tia leo le ipu i o lato luma ma whetala i atu o le ipu le nei o le whea ngai ngā fau le ai lo toto. Ua whamalingi ina mo le whamangalo ina o ngasala. Ia o tau whaial nei mea ma whamanatunga i a tau i a so uma tau te whainu ai. Tau ao ina ma talia loa. Petala Iesu. Waua whaapea lava o na alofa mai o le atua i le rolangi. Wa ia au mai ai lona atali e tō tasi. E na ia le whano se tasi e whatua tua i a te ia. Ia maua e ia le ola whaavavau. O au nei le a reto le ola. O le sau i a te au, e le fia ai lava ia. O le whatua tua fo i a te au, e le toi fia inu lava ia. O au le a reto wālu wifo mai le langi. O au le a reto le ola. Na ai o tau tamā le mānai le vau au o oti lātou. O le nei le areto waluifo mai le langi. Ai se ai ai. O na le oti lea o ia. O au le areto ola na aluifo mai le langi. Pe a ai se tasi le nei areto o na ola ai lea o ia e whavavau. O le areto foi o te avatua o lo tino lea. O te avatua maola o le lalolangi. Menina.
Tau au ina o na tau filea si o tatu taria whatasi. Petalai Yesu le whawhine Samaria. Ana e iloa le mea fua I fua le atua. Ma leo whai atu ia te oe. Au mai a te au o te inu. Po e ole mai ia te ia. Ona fōai atu le e ia te oe ole vaiola. O le inu le nei vai e toi fia inu ia. O se inu le vai o te avatu ia te ia e le toi fia inu la vai ia. A le vai o te avatu ia te ia e vei to tonu ia te ia o le vai puna. E puna I lunga I le ola whavavau. Tali le fine Samaria le li ie. Au mai a te au le nāwai. Ia o le toi fia inu. Ina ia o le toi saufoi I nei e utu vai. Pe talai Yesu e moni. O te whai atu ia te utou. A whaitou te lea ai le tino le atali o le tangata. A le inu fo ilona toto. Ua lei to tonu ia te utou le ola. O le ai lo tino mainu I lo toto. Ua ia te ia le ola whavavau. O te toe whātui na foi o ia I le aso ngā taanga. A wāolo tino le me ai moni lea. O lo toto foi o le me inu moni lea. O le ai lo tino mainu I lo toto e tu mau o ia I a te au o au foi I a te ia. Lei pulnei o le whea ngai ngā fōlea I le toto o keriso ua whamalingi ina mo le whamangalo ina o tātou ngsala. Tātou talia ia. O mali lie ma ona o matou nganga. Ina o matou whalongo I lo feta lai mai. Ma whamanuianga o le malo e whavavau ua e tapena ina masaunia I lo lava tongi ola ina o I matou. O e walau ina I matou o so. O lo a inga.
O i tu tino lo tino kiriso ina i o matou moli mau mo oe. Mai lava i o matou a inga e se i o lava i so se va enga o lo matou wola ngā lurue ma le ola au na mo lau fio. A vea matou ngā luenga ma lo matou wola moli mau e whaima vi inga i a te oe o au matou talo e ala i lo suafa Yesu. Amene. A tātou vile tua i le pese saudia, ia ao su atu ia te akono e ao ina mai a tātou i pole whamatunga.